Tiprasa Civil Society by Khobzak strike claimani yaglo hastini habarna tuye gabangma shungmung asai tongo abani yaglo 7 November ni shalo aguli wo kaisa kotor lukutum panda claimani thangui tongo Tipra motha bodol ashani lukutum panda no kahamke claimani bagai angkhorjak mothani sipairok phiaba mothani ar lukutum panda no tuye khaduzak Pradesh Congress phashalo kaisa koktum panda khlai abahaino shaka Congress ni MLA Shudibrai Barman botebu shaka hastini situation tabu asuk hambya or jarawa social media wa dalbedal thengrang bodoli leader stock ulta palta speech riwei tongmani belekeno saya abuni ukulugo 1980 bishini habar huizak tongoi mano huni shakabo abuni bagai 7 November ni lukutum pandani permission cancel khanani koikhabo सरकार से भी मेरा गुजारिश रहेगा कि 7 तारीख का परमिशन अगर दिया है तो उसको रद्द किया जाए बाद में let it be postponed for an indefinite period. The Congress Party wants brotherly. The Congress Party believes in the mantra नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान सबको लेकर त्रिपुरा को आगे बढ़ाने का काम है हम लोग जुड़े रहना चाहिए हम लोग इसी में विश्वास करते हैं Shalkisa Sakang Hastini Kajam Montrokra Eba Lokshavan MP Biplop Kumar Deb ni Kokthum Pandanotuye Khokenka Congress ni MLA Shudibrai Barman Boshaka Constitution ni 125th Amendment Bill te Tiprasha Accord Kaisa Topidya Abanotuye Ulta Kok Shawitongo MP MLA te Boshaka Biri Faika ba Abu Haikeno Ulta Palta Kok Sanaita Bote Boshaka Constitution ni 125th Amendment Bill Kaiburi Hastini Bagi te Tiprasha Accord Shudu Tripurani Bagai Shimino Tiprasha Rokni Manthaino Rinani Bagai BJP Bottle Rock Safano Musungdage Hare Kokchil Jaka MLA Shudibrai Barman. Which is absolutely wrong. 125th Amendment Bill related to 4 states. Tiprasha Accord related only to Tripura. কাকে বোকা বানাতে চাইছে এগুলোর জন্য ইংলিশ কনফারেন্স স্কুলে পড়তে হয় না এটা বোঝার জন্য ইংলিশ কনফারেন্স স্কুলে পড়াশোনা করতে হয় না এটা জন্য এক্সপেরিয়েন্সের দরকার একটু জানার আগ্রহ দরকার পুরো এসে জুড়ে বসলে করতে তো হবে পুরো এসে জুড়ে বসলে এরকমটাই হবে উল্টা পাল্টা কথাবার্তার জন্য উনি বাহির সেটাই হচ্ছে they do not have the will to justify the legitimate demands of the Tiprasa people of the state of Tripura. Congress once again reiterate their position that we again draw the attention of the central government for the immediate passage of 125th Amendment Bill. আপনারা জেনে আরো আশ্চর্য হবেন Ashani Pandawa Koktum Pandawa Treni Kamrawa Texanai Manai Manmanati Kukenka Pradesh Congress ni President Ashish Kumar Shaha Haste Hapan Gemune Bodologna Shamun Klani Kisafana Shep Shabriya Hani Kokshil Jakabo Beauty Report Kokharang